večer, Miodrag Zec, Dobro. najpoznat, najvljateljen, živ ekonomist na prostoru na Evo, paranešne Jugoslavije. Znači, svi su koji su valjali pomrli, pa došlo red na mene. Ovo nema Branko Horvat. Branko je bio baš legenda. Го нема Бајтов институт, така да останавте ви, ако сега треба да анализираме, да правиме економски анализи, нема подобар човек на простор на paranešne Jugoslavije od Miodrag Zec. Ma hvala vam na mišljenje, ali ne bi se složio da je tačno, ali dobro. Каде оди светот, некој страв завладеа со светот. Не толку од војната, не толку дека нешто може да ни се случи, иако до пред 10-15 години или се плашевме војна Косово, војна Македонија, тука Србија и така натаму. Некој страв за екзистенција, каде ќе одиме, што ќе биде со нас, како ќе биде и така. Pa jeste, Boga mi, da civilizacija se nalazi na jednoj velikoj prekretnici, jedan model kreiranja bogatstva i njegove raspodele je završen i mi smo se navikli da toliko uložene energije donosi taj rezultat, raspodela je bila definisana na neki način, predvidiva, ali sad je došlo vrijeme, izgleda da mi niti znamo kako da kreiramo, a pogotovo ne znamo ili se ne slažemo kako da to raspodelimo. Govorim taj neki svjetski dohodak i među narodima, a onda unutar država među stanovništvom. I to je, svi imaju primjedbu, izgleda da je taj sindrom raspodele zavladao unutar zemalja. Jer je to očigledno sad u krizi. Ja sam bio jedno mjesec dana u Americi i nikada nisam vidio da je nategnuta toliko raspodela. Sjećam se onih godina od 70. pa do 90. Jeste to kapitalizam, jeste to sistem strog, međutim nije bilo toliko ljudi isključenih iz života. I ekonomskog, i kulturnog, i socijalnog. Te mase ljudi na ulicama, to je meni zaista zapanjujuće. Jer kad vi vidite mase ljudi da spavaju u Delhiju, to je nekako normalno, to je deo folklora. I oni su oduvek na ulici, to je njihovo prirodno stanište. I oni su radosni, mislim. U Indiji, da. Prosto je to deo kolorita. Meni je bilo smiješno kad je bio ovaj COVID, pa sad policija tera njih u kuće. Kao ovo evropski model, da ne smo pa njima je gore u kući nego napolju. Tek će se tu zaraziti, to su slamovi. Njima je priroda i ulica najudobnije mjesto za život. A i klima je takva, ali ovo kad vidite u Americi, da ljudi koji nisu rođeni na ulici, očigledno, i oni postaju agresivni, su zaista agresivni. Nije uopšte, ja uopšte nisam osjećao strah kad idem pod te kvartove u Aziji, gde su slamovi, gde je sirotinja. To ima neki svoj senzibilitet, ovo je opasno, ti vidiš na licima ljudi od očaja do agresije, recimo. To je recimo jedna stvar koja je meni obeležila nekako ovu godinu. Video sam istovremeno te dve stvari i tako. Ovde во Србија, нели, а и тука на Балканскиот полуостров, ние чекаме веќе 20-30 години Америка да пропадне. Да. И нема аналитичар, нема политички аналитичар, посебно нема опозиција, нели, проруски или антиамерикански настроени, кои не анализира дека Америка само што не пропаднала, финансиска криза, затварање на банки и така натаму и така натаму. И овие никога да пропаднат, или си тие толку жилави, или овие не може да направат проценка како што треба. Ne, mislim, Amerika je specifična zato što je to jedan kontinent, to nije država. I ona je prvo zaštićena sa dva okeana, ona ima tu vrstu strategijske prednosti, hipotetičko odnosu i na Kinu i na Rusiju. Na Kinu su, jel tako, Mongoli došli konjima, ovamo došli su sa topovima i brodovima, nisu mogli vi u tom smislu, ali objektivno ono što sam ja video, iz tog skorašnjeg boravka, problem je američki što je ona izgubila globalni emancipatorski potencijal. Ona je moćna jedna država, ona usisava ljudski kapital iz celog svijeta, ali što se tiče toga što se dešava unutra, ona bez spoljnjeg dopinga ljudskog kapitala, u najkreativnijem smislu, koji dolazi kao student i kao profesor, ona ne bi imala taj potencijal. I to se vidjelo još od Manhattan programa. Kao što Rusija zavisi od izvoza nafte, tako Amerika zavisi od uvoza kreativnog kapitala koji se kreira rođenjem u Indiji, u Kini, u Evropi i tako dalje. Ali izgubila je emancipatorski potencijal u smislu šta ona predstavlja. Znate, to su dve su slike meni interesantne.
I kad ja mislim da ga izgubila? Ja mislim da je postalo belodano da u onaj slučaj u Libiji, kad je ubijen i silovan ambasador američki. Znači, američki vojnik je, Evropa ima taj senzibilitet, kad dođe američki vojnik u Evropu, kad su ušli na Siciliju. On sam po sebi predstavlja faktor. Ovima je ne pada na pamet da ga narod prilazi, traži čokoladu, narod prilazi, sjećate se Rim, otvoren grad. Međutim, sad je i ambasade su bile ograđene da ne uteknu ovi unutra koji beže u istočnom bloku, sjećate se američke ambasade u Berlinu, Moskvi, šta ja znam, Bukureštu. Sad su ograđene da se ovi ne bacaju kamerom na njih. Pa evo Sarajevo, recimo, tipično Amerika podržava muslimane bosanske, to nema spora. Međutim, to je ograđeno žicom. Jer malo pa neko preti da se baci. Razumijete? I u tom smislu Amerika izgubila taj emancipatorski potencijal kao mesto slobode, kao mesto ljudskih šansi i tako dalje. Ona još uvijek to ima, da kako. S jedne strane. S druge strane, nestalo je srednje klase u Americi. To je problem. Dosta je taj razvoj, ta globalizacija koja je strahovito smišljena, da će neko raditi, a neko će uživati. Je na kraju Kina jedini dobitnik toga perioda globalizacije. Kinezi su platili i naučili i postaju respektivna stvar. Ona vaša teza, Amerikanci te misle da Kinezi te dolgoročno ili cijeli život ke работат за нив, сега се претвора во една антитеза дека всушност кинезите стануваат главни под радарот. Ние имаме таа флоскула кланица испод радара, под радарот како да им помина, што се Pa види. ljudi nisu, mi strašno malo znamo o Kini i teško je provaliti šta je vrednostni sistem Kine. Ja sam nekoliko puta bio da tako jedna velika nacija kao što su Kinezi, da tako jedna velika država koja postoji 5000 godina. Nijedna država ne postoji 5000 godina pod istim nazivom, to je Kina. I stari Egipat i Vavilon, sve to se promenilo, ovo je ostalo. Da nema recimo filozofiju, da nema religiju, da nema te neke stvari koje čine jedan narod velikim. Nije džaba Jevreji izabrani narod. Nije džaba ta priča. Nije džabe da su Arapi nosioci islama, da je jezik islama arapski, a da je jezik Biblije, šta ja znam, hebrejski, tako, kasnije to. Međutim, oni imaju tu jednu vrstu strahovite prilagodljivosti i oni igraju na dugi rok. I oni su napravili nešto, primjera radi, ja sam skoro bio i tamo i ovamo. Vi kad idete kinom, ja sam fasciniran vizuelnim izgledom te države koja ima hiljade potpuno novih stvari, železnice, recimo, kineske železnice. Ja sam se vozio tim vozovima kineskim, recimo Peking Šija, 1200 km, 5,5 sati sa 6 stajanja. To je voz koji, onaj u Šangaju lebdi, ali on je kratko je to, samo za aerodrom. Znači, on je napravio prugu koja ne ide po zemlji, koja ide 20-30 metara iza zemlje, tu se ukrcavaš i onda ide ravno, pa koliki je tunel, koliki je most, nema. Ti gledaš čašu vode, ona ne zatreperi, a vidiš na displeju da vidiš da to ide 100, 200, 300, 450 km. Nikakav se zvuk ne čuje i to je jedno korito. Znači, ta infrastruktura, ti autoputevi sa 40 traka. I kad pogledaš Ameriku, koja je simbol toga, ja sam sad gore boravio Nevada. Pa to su vozovi dugački po 2 km, to ide 50 milja na sat. Кова рускава колона Украина. Pa tako, nisam teko, tako to izgleda. To su putevi derutni, to trese i tako da. Ja ne znam kako su ovi naši juga, mislim da tamo prodaju uopšte. Jer tu bez kamioneta, tu vožnje nema. Govorim na zapadnom delu i tako dalje. Totalno je infrastruktura zapostavljena. Nemate javni sistem saobraćaja, nemate ništa. Imate jedan sistem koji potpuno izgleda da treba ogromna rekonstrukcija. Sem New Yorka, Manhattana i sem užeg dela Vašingtona, gde je kongres, vi imate bandere, bre. Bandere po ulicama, totalne bandere, dosta derutne i tako dalje. Meni mi se čini, profesore... Tako da je Amerika, ono što je Trump pričao, tad sam shvatio da to ima smisla. Daj da ulažemo u infrastrukturu, daj da ulažemo u
se vraća na Roosevelt, New Deal i tako. Da. Gledajte, meni mi se čini дека односот со кинезите е исти тој однос кој ние ко македонци го имаме со албанците. Албанците знаат да читат македонски вестници, знаат да слушат македонски телевизии и безмалку знаат се што ние размислуваме, кои се наши стравови, по кој правец сакаме се движиме. Ние не читаме албански вестници, пошто бидејќи не знаеме албански, не слушаме албански. Тоа е проблем. Мислам дека истиот е проблем со кинезите. Кинезите може да читат англиски, може да читат други јазици, но ние нема шанси со тие кинески знакчиња. Па не, може да се научи, ali тешко. Значи, тешко, вие гледате, например, да се најде, да се преведе нешто, то треба да се ангажира. Затоа и ЦИЕ има проблем како да дешифрира и така натаму и така натаму. Па ево, рецимо, тоа е еден типичен пример, кинези су практична цивилизација. Значи, он кад види, он може да направи. Он раскопи машину и направи. Oni imaju tu problem, pitanje je kad dođeš do nekog nivoa tehničkog napredka, gde je kreacija. Onda moraš imati matematiku, moraš imati filozofiju, šta je dalje? Ali ono što oni vide, oni to naprave. I to se pokazalo. Pa evo sad mi sinoć priča čovjek koji je bio sad u Kini, koji McKinsey radi, to je 15 fabrika automobila, ovi električni. Ma Tesla, kakav Tesla? On čovjek koji prati inovacije i tehnologiju, ne ja, on mi kaže, makar ja sam zapanjen kako je to napredak, recimo autoindustrije. Što su videli, to su napravili. Kako Slovencile, naši što bi, Hudatke vidati. Dobro, Slovenci su kreativni, Slovenci su mali, ali je kod njih problem. I sad, apropo ovoga, sad oni zadržavaju način pisanja. Star, sa hiljadama i hiljaddesetama znakova. Mi se ponosimo, recimo, Srbiji, šta ja znam, što imamo najmanju azbuku. Jedna bukva, jedan glas. I to izgleda da je dobro i vjerojatno je funkcionalno, svako može da nauči pisati za 3 dana. Pa tamo ne treba za 10 godina ne možeš naučiti pisati, ali oni zadržavaju to. Koliko je to, recimo, sad strašno važno odbrambeno sredstvo, ne možeš ti to, ove sajtove, komande, on ima da se okoze, da to Da im leze, da. Pa kako? Onda oni, kad ti, ko može više, može manje. Oni lako uče jednostavni jezikom, dođu ovde u Beograd, on već progovori za 2 nedelje. To je kovje sportistive što im stavат ovdje topki ili tegovi za da trčat po planini, poslije kod im letat. Tako da je, što kažu, ničeg nema tako zovog da nema nekog dobra svoga. Oni su prosto specifični, ali su napravili taj strahoviti napredak. Njima je jedino prostor problem. Oni jesu velika zemlja, ali mali prostor da oni žive. Ja kad sam putovao u Kini, kad ih putujete avionom od ovdje sa zapada, pa ja mislim nema više od 800-900 kilometara tog zelenog pojasa kad pređeš pustinju Gobi i tako dalje, ima 5-6 hiljada koliko već kilometara gore, ostalo je pustinja, ostale su manjine. I tu njih ovi čekaju da podbure manjine ove. Da ih krenate. Pa da, ali izgleda da to malo teže ide, to je pokušano sa Tibetom. Pa ovo što Erdogan hoće da ove... Da su Ujguri. Ove muslimane tamo, ove Turke u stvari, koji su, kako se zove, Hačkari ili kako se zove, ne znam. Ujguri. Ujguri, da, ali kako se zove grad. Znači, ogromnu teritoriju kontrolišu, ali očigledno da taj sistem se drži. I drži se odavno. Mislim, nije to samo sad granica Kine i tako. Vrlo je specifično, ali prosto je, ja mislim da Amerikanci znaju kako će s Rusima, ali ne znaju šta će s Kinezima. Profesor, sakav za Amerika da je prašao. Naprimjer, ti ima jedna građanska vojna, 1864. neli godina, i ima pred 4 godini, odnosno pred 3 godini, nešto upad vo Kapitolot. Donald Trump ne priznava pobjeda na Joe Biden i така натаму. И обично секаде во светот се водат војни за територии. А тамо се водат војни за модели. И пред 150 години и сега, всушност, војната беше за модел. Да речеме, ако Тексас го поддржува Трамп, Тексас нема проблем со територија. Тој има територија, туку модел, начин на функционирање, начин на работење, така. Што рече да и граđански рат пред 150 година и ова сада што се дешава во Америци, тамо е неки конфликт око модела. Кој модел, кој праваc će ići ili će prihvatiti Amerika? Pa dobro, to ako gledate belu Ameriku,
i ovu Ameriku od useljenika. Svi su sukobe oko konceptualnih unutrašnjih pitanja. Nisu ratovi za teritoriju u nekom smislu koji mi shvatamo. Ali objektivno američka nacija je vojna nacija koja je napravila vojsku i kad su prešli Mississippi, zapad je osvojen. I vi kad sad gledate kartu Amerike, ja sam po svežim utisku, sam bio. Znači sve od gore, od cijela pacifička obala, vi nemate na anglosaksonski naslova gradova. Sve su to španski gradovi. San Francisco, San Diego, Santa Monica, Santa Clara, Santa Jose, San Diego, Santa Fe, do granice, gdje sve je Španija. Jedino što je ostalo... Santa Priština. Santa Priština. Ne. Pa ima suludi ovako naziva. Pošto oni hoće da budu... Jer kako su oni to osvajali, oni su dali, recimo, imena svojih sela i gradova. Španski osvajači, koji su iz Meksika došli gore u današnju Kaliforniju, pa recimo gdje stoluje naša Srpska pravoslavna crkva, to se zove, taj grad zove Alhambra. Ljudi obično nemaju predstave Los Angeles, kao to je grad od 15 milijuna stanovnika. To nije uopšte tačno. To je hiljade gradova koji su spojeni u jednu ariju. Razumijete? Jer je sve sto gradovi imaju svoje šerife, organizaciju, on čini taj metropolis, seriju, tako dalje. Ali interesantno koliko je španskog toga, ali Hollywood je anglosaksonski. I Hollywood je ključ tog mita, mislim. Nije, on je stvorio mit. Stvari nisu takve kakve mi doživljamo. Taj američki san je vrlo važan, on je deo identiteta Amerike. A vi zamislite da vi napravite od čuvara goveda, krava, da napravite mit, da se sva deca Evrope gledaju kao filmovi, ja i sam gledam, i da je to jedna misterija. I svaki taj western, koji u suštini Amerika je western, on ima jednostavnu poruku. Šta trijumfuje? Da li individualnost, da li hrabrost, da li drskost i tako dalje, tako dalje. I on stalno ima neku poruku. Više se propoveda kroz kaubojske filmove nego Evropa kroz crkve. I zato odatle taj individualizam, ja mogu, ja hoću, ja ću osvojiti zemlju, ja ću napraviti ranč, ja ću napraviti fabriku, ja ću napraviti oružje. On daje neko samopouznanje pojedincu. Evropa, a naročito Balkan, tako, naročito mi Srbi, mi smo u kolektivitetu. Mi stalno nastojimo da se tu nešto ušuškamo u porodicu, u širu zajednicu, u klasu, u grad i tako dalje. Međutim, mi nemamo toliko izražen tu hrabrost da se otisneš, tu osvajačku stvar. Mi tek kad dođemo tamo, dobro se snađamo. Zašto se tamo snađamo? Zato što se vraćamo na potencijal pojedinca. A ovdje stalno imamo primjedbu da nam neko nešto da. I naše vođe nas u stvari uče da budemo zavisni od njih. Evo, recimo, Srbija. Ti slušaš vijesti i nadaš se da ćeš dobiti nešto. Pa vi imate samo jedan čovjek koji je doktor za korona. A mi imamo jednog, ali taj je stvarno veliki, pa sve je. Apsolutno, ko Pele u Brazil. Imate 10 igrači, nisi bitni Pele. Pele radi samo na jednom nivou, na travi. Ovaj radi na više nivova. Ovaj od stadiona do atomske fizike. Sve se razbija. Pele se nije mešao u to, u razbijanje atoma. Profesore, ajde, okolo fragmentacija i okolo globalizacija, ili nije postojano govorime globalizacija, ili to je neka mantra koja kažeme 20-30 godini. I всъщност, ajde da rečeme svetskата istorija, tri zida, to je vaša teza koja se sluša. Da, pa to meni se... Tri zida, ne li kako je to od Вселена, od kosmosa, prvo što gledate kineski zid, 6,5 kilometri koliko je dolg, pa go imate onaj berlinski zid. Всъщност той berlinski zid паѓа 90-та година, меѓутоа сега во Украина ми се чини, ако не биде зид во некоја форма со цигли, со бетон и така натаму, ќе биде војнички зид или ментален зид кој ќе дели та источна и западна Европа, и го имате онaj мексикански. Да, ona je interesantna. Гледате, и читава наша повест е некако поделена sa tim zidovima koji se... A imaju različitu funkciju, recimo. Pa imaju, da. Mislim, zaista je to meni bilo, to me prosto nametnulo se kao neka metafora, jer me jedan vodio tamo na zid, pa ide kamerom sa mnom, pa nešto da kaže, pa onda sam ja to tako. Ali zaista mislim da je tako. Znači, kineski zid je jedna velika metafora.
I on je bio napravljen da ovi ne uđu. Mongoli. Međutim, oni su ušli, oni su zaobišli zid i ušli su. Ali u čemu je velika kineska civilizacija? To je dinastija, recimo Ming. Znači, dolaze osvajači, porobljavaju jednu zemlju i oni se utapaju i postaju veći Kinezi od Kineza. Znači, jedan apsorpcioni kapacitet kineskog društva postoji. Mi Evropljani koji slabo znamo kineski, oni prosto je ta nacija usisati i progutati. Od malih naroda sličnu tu mogućnost inkluzije da usisaš ti svoga ili neprijatelja osvajača ima Englezi. Englezi su izgubili Indiju, ali ono što je njima Indija donosila dolazi i sada. Dolaze ljudi, dolazi novac. I dolaze, i sad je ovaj Sunak veći Englez od Engleza. Načelo Škotska i na Anglija se Pakistaneci imaju... Znači, to je jedan apsorpcijni kapacitet i kulturološki kapacitet određene socijalno-političke tvorevine. I to ne samo to, gledajte, Velika Britanija izlegla od Evropska unija, a oficijalan jazik v Brisel... To stvarno je smešno. I svi te razgovarali v Brisel na angliski jazik, znači Englezi tu uspjevaju to da go... Ja sam očekivao da će Francuzi kao nacija koja o sebi misli bolje nego što drugi misle o njemu. Francuzi i Srbi su slični. Oni što mi mislimo Srbi o sebi, ne misli drugi o nama. Isto tako Francuzi, ali Francuzi imaju veliku tu istoriju, mislim, i uopšte diplomatski jezik, da niko i ne pokušava sad više da nametne francuski jezik, ili da nametne bigmale sistem, germanski, nemački i francuski, bilo bi normalno. Ako je to jedna hipotetički tvorevina koja teži međusobnom strastanju i tako dalje, što bi ovi mali narodi prihvatili, kad su prihvatili da govori se u parlamentu makedonskom, engleski, što ne prihvatili francuski. To je bilo, to je 19. vijek. To se dve te državi koje se lokomotiva v momentu. Pa jeste lokomotiva, ama lokomotiva. To niko ne postavlja. Ali onda je smešno bilo sa Berlinskim zidom, ovo Evropa što je pričala, i Amerika. Grmili protiv Berlinskog zida i tako dalje i dobro srušili su ga. I sad Mađari postavljaju naš veliki prijatelj Žicu prema Srbiji s kojim imaju već to prijateljstvo. Misli, i onda sam ja počeo, i onda imam američki zid i sad jedna slobodna zemlja, liberalna država, zid, čemu zid? I onda sam ja zaista, bar je to moja interpretacija, da je funkcija bila različita. Ruski zid, berlinski je prirodno napravljen, on je morao da bude napravljen. Ta velika imperija hoće da štiti taj komunistički ali je bila pogrešan i koncept uopšte. Taj zid da ti najbolji ne odu, a najbolji uvijek odu. Na odjep način. Pa da, američki zid je napravio zaista da najbolji dođu, a da ne dođe onaj koji ja ne dam. Od Meksiko. Pa da, ja stvarno sam tamo bio i hodao sam ja dosta tim zidom i nije on beskrajno sastavljen. On je sastavljen da ti lako prolaziš. A da teško prolaziš, ko će se gore peljati na te planine koje dele sad tu. Nema, pitaju je ima zida, nema zida. Hiljade ljudi, Meksikanaca, legalno i ilegalno žive u Americi i rade. Bez Meksikanaca, cijeli sistem zapadne obale u problemu, sve službe, od šofera, konduktera, od ovih javnih službi, samo su oni nose poštu, prazne kontejneri i tako dalje. Rade teške poslove u rudništvu. I sad taj moj domaćin, ja pitam, pa dobro, na ovom mjestu 500 Meksikanaca, na ovom 300, na ovom 200, odakle sad ljudi, imaju li oni papire, ma kaže, većina nema. Pa kako dođu? Ma lako, kaže, dođu. Oni koji mogu 4 dana da idu bez vode i hrane i da pređu planine, da i ovi, to oni zovu koji sačekaju i voze. Kaže, ne treba njima regrutacija i pregled. To je elita, ta što nama treba. Zdravo. To je, kaže, pregledano. A druge mi ne damo da dođu i tako. Znači, on je napravio jedan strašno, zaista smislen, po meni je smislen taj sistem. Ja sam se isto pitao čemu zid u liberalnoj državi. Zidot je napravljen da gi testira. Testira, da. Znači, da nema dopuniteljen test. Neviđeno je, meni to na kraju ispostavlja se funkcionalno. Sad je problem, verovatno, će biti onoga momenta, Amerika je ogromni lonac za pretapanje, ali kad se ogromna masa ljudi koncentriše na jedno mesto,
onda ćeš ti možda dobiti ove probleme slične koje ima Evropa, tipa Makedonije, Srbije, Nemačke. Francija su Alžir. Pa da, onda ćeš dobiti. Nije džabe kad se Kinezi namnože da se zove kineska četvrta. Nije džabe mala Italija. Pa da, nije to džabe. Ali kad su oni, ali ogromna je zemlja, oni se raspu. I pomešaju se onda ne... Ona mala teritorija. Ali već u zapadnoj Kaliforniji već je španski počeo da se uči kao jezik. Znači, američko školstvo nije poznavalo učenje strani jezika. Učili su ljudi koji su htjeli da govore nemački, francuski, kineski, ali nije u školama pa da bilo. Prosto kada kažete da to stopuvanje, to je amalgam što se praveše Amerikanci, a ne se napravi su Jugosloveni, ili ne se napravi su Evropejci, ili ne se napravi su Sovjeti v ramke na Sovjetu. Da, oni jesu to napravili. Amerikanci to napravili, no сега тоа doaѓа po znak naprašalnik so Meksikanci. Ne, to jeste fenomen, to pretakanje i da ti stvoriš naciju ni iz čega i da ti nemaš taj problem, da ti imaš svoju veličinu i da ti nemaš problema da priznaš da govoriš, recimo, engleski jezik. To je nesporno. A ti ovdje na Balkanu, pa svaki će grad, na kraju traži da se njegov jezik zove, kojim se govori tu, mada su to slični jezici. Kažem, oni ne pate od tih stvari, prosto, oni su toliko, što kažu, izradili kult da su oni veliki. Da se oni uopšte ne osvrću na to, razumete? Ti se jezik govoriš, to je recimo nam, pitanje na Balkanu. Sad će svaka opština ima svoj jezik. Mislim, ta želja za identitetom i tako, potpuno je drugačije, da. Profesore, na primjer, 1990. godina se raspaja Istočna Evropa, se raspaja Sovjetski sojuz, se raspaja Varšavski pakt i to je ekonomski porazeno. Ne može ekonomski da prežive toj model, toj sistem. 30 godini podocna mi se čini дека ова војна во Украина и Русија дават најразлични рамки, обланди, те верска војна, те војна, не знам, за територија, те војна за нафта и така натаму. Мене ми се чини дека после 30 години тие сакат војнички да го поразат тој модел. Говорам за американците и говорам за Западна Европа. Дека тоа што не го завршија 90 година кога економски со леви фармерки, со Кока-Кола и така натаму, со Ватикан успеа да го срушат економскиот систем и модел, сега сакат војнички да го срушат модел. И Русија, која веќе не е економска некоја сила, веќе да не биде ни војничка сила. Дали можеме така да ги гледаме работите? Dobro, ovo je globalno prepakivanje sveta, gde je Rusija na neki način pokušava da zadrži status velike sile i ruski problem je odavno takav da oni nekako predstavljaju se kao velika sila, a iseljavaju iz te države. To je migracijno područje. Ruska elita je govorila francuski jezik. Oni imaju tu patološku potrebu da se Evropi predstave da su deo nje, a očigledno taj problem ima. Tako da, ja mislim da je ovo, nezavisno od tragedije koja je zadesila Ukrajinu, pa i Rusiju, to će na kraju izginiti narod. Ta tragedija je zahvatila slovenski svet. To nije svesno. Ali ja mislim da će najveći gubitnik u dugom roku biti Evropa. Evropa je izgubila svoj identitet. Pa možete vi zamisliti jedna Nemačka, jedna prirodna veza koja postoji, koja se pokušala graditi godinama između dva velika naroda u Evropi, to su Nemci i to su Rusi. Pa nisu džaba ruski carevi želni za nemačkim groficama. Nisu džabe, sve su one takve. Ove velike katoličke... Prusi pa da, ove velike katoličke nacije, Francuzi i Španci, nisu ni dali svoje princeze tamo. Ali su Nemci imali 300 država i oni su imali prosto rasadnik princeza ruskih. A imali su rasadnik muškaraca da postave kao kraljeve u svim zemljama ovdje okolo. Rumunija, Mađarska, Bugarska, to su Nemci. Pa nudili su u Srbiji također da je nemačkog kralja. Grcija je jedan... Pa Grci, da. Jedno Makedonci nisu dobili kralja, ali nisu... Nije republika. Vi ste uvijek bili republika. Masonija, republika, Garibaldi, Da, vi ste Garibaldi, da, vi ste narod slobodarski, da. Meni su, a pravo, kad pomenete to, meni lično,
ova tragedija koja je zadesila Balkan, ja mislim da nije niko ništa posebno dobio to što je mislio. Apsolutno. Vidi gdje su se sa najmanje troška izvukli Slovenci koji su i najracionalniji, ali meni je najžalije lično, ne samo što ste vi Makedonac, meni baš briga, nego meni je najžalije baš Makedonija. Mislim, žao mi je Srba što su pogrešno. Recimo, ta priča o velikoj Srbiji, o kojoj se kaže mogli smo, a nismo. Pa nismo mogli, napravili bi vjerojatno kralj. To sad ovi istoričari pričaju. Nama se nudilo sve ovo na zapadu, Karlova Gogulin. A znate šta je bila cena? Ne. Makedonija. Da se da Bugari. To je cenata. To je bila cena. A onda je kult balkanskih ratova, stara Srbija, ovo ono. Pa ti Rusi kojima se mi kunemo, oni su bili uvijek za Bugare. To sad Stefanska Bugarska. Razumijete? Ali i onda je, kad je njima to predočeno, da se srpski korpus ujedini, Srbi u Bosni, većina bosanskih muslimana je bila naklonjena tome. Pa kad sam se ja rodio, svi su bili neopredeljeni, su se izjašnjavali kao Jugosloveni i mnogi kao Srbi. Ja znam ljude lična karta, sa njihovom voljom. Sad je bila cena Makedonija. Sad je to ponovo to pitanje otvoreno, je li tako? Tako je. Pa seko Srbite imat, neli, tri pravci na dviženje. Vardarsko-Moravska, neli, Dubrovnik vamo dole ili Hrvatska Dalmacija ili Drač tamo. I sekoš sušnost konfliktite vnatre v srpskog opštstva se, koji pravec da se otpašić i tako. A problem je što mi Srbi imamo potpuno jednu konfuziju istorijsku, pitanje pravca. I ti imaš pravac prema jugu i taj pravac ima smisla u srednjem veku, Dušan, ovo, ono i tako dalje, jer je to put ka Carigradu. Sad taj put nije više nama interesantan, a mnogi i dalje ga... Mi smo najviše omraze istorijske dali na Brankovića. I na Vuka Brankovića. A Vuk Branković je vada jedini koji je zaista ubijen u zatvoru. Taj Kraljević Marko, koga smo jatate i vi, on je čovjek bio, on je izrastao umit, ali on je čovjek pogreo ratovi za Turke. Turski vazda. Despo Stefan Lazarević ratovi za Turke, 402. godine, jedini nije zarobljen. On je svetac, ovi su prokazani. Ali je problem, jednu stvar, kao ilustraciju, pošto vi one pitate za detalje. Znači, kad su Brankovići prešli Dunav, to je pružena ruka u Evropi. To se ne shvata koliko je to kulturološki sasvim drugačije. I sada ima slika, čuvena slika Seoba Srba, to mnogi su učili se radi o školi, Seoba Srba. Znate istoriju te priče? Pa ja sam je čital knjigata, na primjer. Ni, to je Paja Jovanović napravio, koji je bio najveći naš slikar u Beču, sliko Franju Josipa, skup slikar, nije to baš slikar siromašan. I on, mitropolit Karlovački, naruči tu sliku. Sremski Karlovci. U Sremski Karlovci, on iz Beča donosi sliku, napravi on 4 slike. Pravi 3 normalnog formata, šta znam, 1,5 m sa 80, i to je ono što je po enciklopedijama i tako dalje, gde ona ide, ovce idu napred, pa onda ide jedan naoružan, pa ide vitez, pa ide patrijarh i tako dalje. I sada, tu u Beogradskoj patrijaršiji, ja pre jednom 3 mjeseca dolazim tu, vidim, nije uopšte ta slika. Čak sam ja popove pitao, mnogi popovi ne znaju za ovu priču. Sad donosi on i pokazuje sliku, kaže njemu mitropolit, a ne mogu ja ovo da primim, nije ovo to. Ogromne su pare date za taj rad. Kaže, prvo da se izbrišu ovce. Nismo mi došli kao čobani u Austriju, mi smo došli na poziv cara austrijskog. Da se njemu doda u ruku poziv, dokument kojim austrijski car poziva Srbe da dođu u njegovu carevinu. Kakve ovce, kakvi bakrači. Nismo mi došli kao izbjeglice. S jedne strane, kako je patrijarh tu jaše konja i drži taj invitation, ima žena na konju i drži dete, jedna lepotica, a uvijek izgleda sliku svoju ženu. Bilo da je Bogrodca, bilo da je šta. Ta se žena prefarbava u husara. Konj ostaje, ali husar je mjesto žene koja u naramku drži dete. S desne strane, s lijeve strane gledajući sliku, je oklopnik koji simbolizuje kosovske junake, a sa ove husare. I sad on meni to čovjek pokazuje,
Jako stvarno, mene to, baš je fascinantno kako je čovjek i u pravu je taj čovjek što je to tražio, bar za mene. I on kako sliku drži, tu ogromnu sliku, 12 metara koliko ima, drži ram drveni, on podigne ram, a 2 ovce, onaj nije prebrisao. Nije prebrisao 2 ovce. Rekao, svaka ti čast. A mislim, a čovjek je znao šta hoće. On je došao. Sad, znaš, taj dolazak u tu nesretu srednju Evropu i tako da to je strašno koliko smo mi mašli. Recimo, mi smo podržali. Srbi nose žig da su bili protiv Austro-Ugarske. Srbi. I ja sad čitam neke razne knjige i Gavrilo princip, ono i taj naš fatum da smo mi to razvalili, da smo mi kažnjeni i tako dalje. Jedan Englez je napisao, sad set imena, istorija Austro-Ugarske. I dokumenta Ministarstva spoljnih poslova policije. Ma kakvi Srbi visoko su vrednovali u austrijskoj državi, problem su Mađari. Mađari su razvalili Austro-Ugarsku. Mi stavimo 48. godine na Mađare, na njihovu stranu, čim su oni dobili to što su dobili, ovi su stradali, izgubila se autonomija Vojvodine. A ja često sam studentima govorio, onako šale radi, kad sam predavao Bosni, pa ne smiješ ti protiv Marksa ništa reći. A ja nalazim načina da tako malo indirektno posejem sumnju. I sad ima jedno Marksovo pismo Kugelmanu, Karla Marksa, ovoga našega Boga na zemlji, gde on u pismu kaže, on ne zna gde će doći do socijalističkog preobražaja, ne može da tvrdi ovdje ili ovdje, ali zna gde neće doći. I doslovno piše. Ja znam da ove ideje neće se sprovesti gde žive južni i istočni Sloveni. Oni su, kaže, kočnica istorijskog progresa. Urekoma, a jedino da je komunizam uspeo, to je istočni i južni. Ja kažem, ovo je stvarno, ovo je istorijski potpuno sulud. A zašto je to Marks rekao? Nije on to toliko nabio protiv nas. Zato što Mađarsku revoluciju 1948. godine gasi Ban Jelačić sa trupama i ruski car ruši tu pobunu da podrži Beč. Tako da je istorija čudna kako smo ga mi baš prihvatili Marksa, a on za nas, zamislite, to rekao. Da smo mi kočica istorijskog, doslovno rečeno. I sad neka profesorka pokojna marksizma, ona je toliko to volila, taj marksizam, da ona nama predavala, tu na fakultetu, učio se Kapital. Ona to predaje sa ljubavlju, ne kao oficijalnu doktrinu, pa učiš. Ne, ona se zaplače kad neko je protiv Marksa. Jer bila je tako puna nežnosti prema tom. To je zaista fenomen. I mi se ufatimo za to. Ili recimo, ja sam to studentima pričao, pa namjerno, pošto ja bio malo kritičan prema Marksu. Kad sam ja u Briselu, onaj čuveni trg u Briselu, koji je simbol raskoši i bogatstva Evrope, i sad je tu i stavljena Evropska unija. Mada je malo, nije na samom trgu, ali tu je. I sad ima neki mali prolaz, da je neki kultna stvar, Mannequin Peace, taj dečačić koga preoblače. Vidim ja luksuzna jedna palata i vidim ja ploča. Šta je tu, ja čitam? Tu je Marks napisao komunistički manifest. Znači, to je najluksuznije i najskuplje i dan danas u Briselu zgrada. I tu je on našao da to piše o proleterima. I sad meni je to bilo zgodno, to 80. godina, dok je komunizam još bio jak i zvanična teorija, ili ja to sad pričam studentima, pa im indirektno skreće pažnju da baš nije to tako. Marks je stvarno bio fenomen. Dobro, profesor. Da, izvinjavam se. Pa ne, pa to stara ljubav nema zabrava. Ковеќе се Европа зборуваме. Вашата теза дека Европа всушност проект не за економија, туку за мир. Дека и првата, навистина, и првата и втората светска војна, иако ние ги викаме светски, тоа се европски војни, бидејќи се во најголем дел на европска територија, Америка, Аргентина искористуваат нели прва и втора светска војна и се богатат. И Европа сега го губи лепакот, го губи концептот, бидејќи тој е проект за мир, а не е проект за економија, нели, кај што би се сраснале, би се амалгирале, не знам, французи, германците би биле европејци. Ја нема таа некоја енергија кој може тоа да го направи. И ова што кажувате сино, дека војната во Украина всушност најмногу ќе страда Европа, тоа е она што тоа е без дајде.
Da. Bez daljnjeg. To je moje mišljenje. Apsolutno A suglasan. ona jeste mirovni projekat, ali ono što je problem za Europu, za tako neku veliku aglomeraciju, što ona nije bila spremna u celini, naročito ovi koji iz najmoćnije države Europe, da ponude identitet Evropljanina. Znači, vi kad ste u Americi, vi nastojite da se predstavite kao Amerikanac, bar prema spoljnjem licu. Kad bilo gdje dođete, bilo koji aerodrom i nešto vam se slučajno desi, a vi ste Grk, Makedonac, Srbin, vi se prvo predstavljate kao Amerikanac. Znači, ti dobijaš tu jednu lentu jedne zaštićenog građana. Evropa nije uspjela da nametne evropski identitet, da mi se svi prvo osjećamo kao Evropljani, pa onda kao Makedonci, Srbi, Grci i tako da. Mi smo u Evropi prvo Grci, pa smo onda i nismo Evropljani. Mi logiciramo da postoje neki evropski fondovi, to se laže i tako dalje, u koje niko ne treba ništa da da, a treba iz njih da uzme. Jer taj model vladanja koji imamo ovdje u Srbiji, vjerojatno i Makedoniji, da vlada kaže ja dajem iz budžeta. Evo naš predsjednik, on je čovjek pun emocija i on zaista voli da daje, ali tuđi novac. I on kaže ja ću dati. Pa vlada ništa ne proizvodi, vlada ništa ne može dati, to prethodno nije uzela. Sad ti tu mantru koju si navikao da u svojoj zemlji manipulaciju građanima, sad ti svoje građane pujdaš da postoje neki evropski fondovi iz koji ti možeš beskrajno na mnogo da dobijaš, a da im ništa ne daješ. Može da se štampa evropski novac, pa se dobije inflaciju. Tako može. Gleda me ta inflacija. I u Srbiji, i u Makedoniji biše i tako. Posle koronata, ili su pečatenje, je stvorena ta inflacija. Štampanje novca. Pa štampanje novca je inflacija. Apsolutno. Pa nije, ovo je lagarije, što se vlade bore protiv inflacije. Pa to je strašno, to je toliko trivialno, pa to je, novac je razmjersko sredstvo koji kad se raziđe sa količinom roba, inflacija se dešava. Ali stalno se postavljalo pitanje, uvijek se postavljalo pitanje zašto neke zemlje štampaju bezgranično mnogo novca, nije bila inflacija, to je američki slučaj. Nije zato što taj novac odlazi iz te zemlje, a dolaze robe i zato se sve manje radi. Amerika štampa novac, daje Kini, Kina njemu WC šolje, keramičke pločice, čipove, bilo šta. Maski za korona. Pa, ali sad je đavo došao po svoje, taj novac odlazi u trezore. Indijski maharadža, ruski oligarha, Kineza i tako. On se ne vraća uopšte u Ameriku. I to se mislilo da se našlo beskrajno mnogo rezervoar da radiš to dok hoćeš. Sad kad je ovaj pritisak koji drma dolar kao najjači američki proizvod, sad i Amerika ima inflaciju. Šta vi mislite kad se taj talas vrati? Nazad. Ali jedino će biti utržljiv, jer ti u Americi jedino ćeš hipotetički... Može da se koristi dolar. Pa da, dolar. I šta sad kad I šta se desilo sa rubljom, jer bila pala za 3 dana i kad je rekao, ne može za dolar, rublja se vratila. Znači, ta manipulacija novcem koju je radila Amerika od 70. godina do danas, ona će i trajati, ali neće više biti tako jednostavna. Jer ona je prekršila najvažniji međunarodni ugovor koji je ona potpisala, 44. u Bretton Woodsu, da će ona omogućavati ravnotežu dolara i zlata i da će na straženje svake zemlje da izvrši konverziju dolarske imovine u zlato, kao država, ne kao pojedinac. I ona je to već prekršila kad je Francuska zatražila konverziju dolara u zlato. Kao to je privremeno. I to privremeno traje do dan danas. I to se desilo. Sada je problem Evrope što ona nema tu vrstu saglasnosti, što je ona prekršila svoja pravila sa grčkim slučajem. Jer je to bilo rečeno da će Evropska centralna banka neće odobravati kredite budžetima i neće kupovati obveznice država. I ona je to počela da radi. Sad je opšta otimačina ko će da dobije ta sredstva iz primarne emisije što je srušilo Jugoslaviju. Razumijete?
Jer svi su hteli iz primarne emisije novac i tu su Slovenci da kako bili uvijek najuspješniji i oni će biti najuspješniji u Europi. Zato što oni imaju iskustvo, Englezi, trening kako se federalni fondovi, kako se aplicira. Ja gledam po Bosni, po Srbiji, glavni su financijski konsultanti Slovenci, oni znaju kako se to radi. To je tristanirana nacija. Drugi će biti problem Europe, što će biti konflikt između Mađara, koji su imali iskustvo sa Austro-Ugarskom, pa sad imaju sa Briselom, i Poljaka. I po meni geostrateška Amerika igra najviše sad na Poljsku. Jer je očigledno... Sinot na Bžežinski go Pa prati ambasador. Jer i Poljska je sad velika nacija koja je strahovitom usponu i ta neka istorijska mržnja postoji i to je taj dividend impera. I Poljaci su Sloveni. Meni je, kažem, žao Europe kao moje postojbine, što je postala satelit u geostrateškom odmeravanju, a žao mi je slovenskog plemena, ma gdje ono bilo, jer prosto je stvarno strašno, samo se ratuje tu. I žao mi je Jugoslavija u smislu što smo se potukli, a mi jedini smo, slični smo, bliski smo i tako dalje. Gledajte, Evropa nema globalan proizvod. Facebook, TikTok, ne znam, YouTube i така натаму, nešto što imate Amerikanci, nešto što imate Kinezi i така натаму. Može bi pred 50 ili 100 godini bil Mercedes ili bil автомобил. No Evropa... A bio je dizel motor. Da, pa zato je srušen Volkswagen. Da, Evropa... Kao zagađuje dizel. Evropa go nema to. Nema proizvod sa koji može da se nametnu top 10 proizvodi vo svijetu od kompaniji. Pa dobro, ali to su sve virtualni proizvodi. To su ipak je Facebook, je virtualno. Amerika je razvila, što kažu, virtualnu ekonomiju. Da, no ti je točno zna za vas sve. Preko kreditna kartička, preko plaćanje. Ako vi naračate 5 piva, to znači da može da izdržite pivo. Ako naračate torta, znači nemate šeker. Ako ne naračate torta, da, iće u tom pravcu, kao da će znači to je razbaza na samo plaćanje so kreditna kartička, može vo nekoj serveri koji se čuva u Amerika, razbaza na softverski sistem, to je da znaje veke, ne treba ni na doktor, ni tu treba da vesli. Znači to je samo razbaza na kreditna kartička, to što kupujete, kako pravite, točno ke znaje što vi imate i kako imate. To je u ovom globalnom situaciji sad takav u ovoj nesretnom ratu. Ili Kina, na primjer, ako padne sistemoton, kako vi vikate, ne može doma da se vrati. Pa da, ali Kinezi imaju svoj sistem plaćanja, oni nisu ugroženi. Ja mislim da će oni će imati čitav niz sistema koji su za njih. Meni je prosto nesvatno da... Evi Rusite, oni nemaju softver. Amerikanci ti ima za site Rusi. Što plaćat, kako plaćat so Mastercard, so... Pa sve ime. A Rusite nema... Сега treba da ogradate. Pa da, a sad je delikatno. Ali je problem u Rusiji identiteta. Ako ti živiš u zemlji iz koje zarađuješ, a nosiš to napolje, ta zemlja ima dugoročni problem. Ta zemlja nema, ona gubi na dugi rok. Kao što Balkan gubi. Kao što se ljudi bore, ja sam sad sretao i Srbe i Hrvate i muslimane i pitaj Boga u Arizoni. I oko što ste vi ratovali? Vi ste ratovali, a ne želite da živite sad u toj državi kakva je daj. Što se mi iseljavamo? Jel' tako? Što se Makedonci iseljavaju? Evo sad imaju državu, jel' tako? Odnosno dobili su i autonomnu državu posle raspada Jugoslavije, imali su ranije. Ali nešto je tu problem. Dobro, profesore, da rečemo Evropa, da ve vratamo še naš na Evropa. Evropa pred 50, 60, 70 godini so Marshallovиот план pokaže дека сама не може да создава економски рад, дека е потребен Маршалов план пари кои ќе се дадат, најдобро ги искористија германците, бидејќи тие се истренирани да ги користат тие пари. А јесте, они се знали радити. А сега Европа со војната во Украина покажува дека не може ни војнички сама да обстои и да се брани, бидејќи и треба американска помош. А не, питање е сад геостратешко од кога се ти браниш. Или кој со кого те кара? Или кој со кого те кара? Очигледно е да Америка реаговала да спречи осовину Берлин-Москва. Гледате, ако говориме за проект Манхетен, каде што знаењето оди од Германија во Америка, са Маршаловим планом, уствари се дигла немачка економија. Jel je bio projekat da se rasturi u tokog drugog svjetskog rata 43. Pa bilo je, pa ima, to je taj čuveni plan Morgenthau, znate li? Da. Morgenthau je plan bio da se Nemačka totalno pacifikuje i da im se razvali industrija, ali odmah je došlo do, i Churchill i drugi su rekli,
Pitanje je da Rusija tad nije bila ideja da se napadne odmah Rusija. Ali bila je previše jaka u smislu vojske i tako dalje. Pa to je pitanje globalnog šta je sudbina Europe. Europa, očigledno, ta je velika ideja da Europa treba da pripada Evropljanima, očigledno sad gubi na značaju i da ona postaje jedan deo kruga američkog koji nisam siguran baš da će donijeti veliku sreću Evropi. Oni će otvoriti iseljavanje iz Evrope, što se već dešava, najkreativnijih ljudi i tako dalje. I Evropa će postati u stvari jedna od saveznih država Amerike. Slušaj, Amerika se uštima najgolema privlečna sila tije luge da dođe tamo. Pa jeste, ali ja i ne vidim zašto. Ja i ne vidim zašto. A je ima, ne odakle... Ima taj potencijal privlačenja ljudi kao zemlja šanse. Može li preko Hollywood, znate, to je mit. Pa jeste mit. Vidite, Kinezite ništa i ne znajeme, kako bi odele tamo koga ništa v osnova... Pa jeste mit, da. Odel Marko Polo, ali nisam siguran da i tamo stvari tako dobro stoje. Mi to je, na primjer, ako Kinezite je všmukale i asimilirale mongolskата dinastija, бидејќи Александар Македонски после тоа монголите го имат најголемото царство во историјата, дури поголемо од Руската федерација и Руското царство. И кога ќе се прашан или каде завршија монголите, па завршија на кинескиот престол, нели, последните од 13-14 век кинеските династии. Па nije samo na kineski. Da. Pa vi imate, kad je ta dinastija kad se to unuci, ja sad možda pogrešim, ali unuci Džingis Kana, to je recimo Kublai Khan, koji je kineski car. To je Kublai Khan. Drugi Hulagu Khan je u Teheranu, u Iranu. Persija. Batu Khan, on vlada Rusijom. Vlada i Rusijom sve do 16. veka. Kazan je, sad što se pravi džamija. Kazan je, pa da, oni su, ruski carevi su plaćali danak njima dugo, ovi gore Moskovija i Kijev i tako dalje. I kako se zove, ove mogulske dinastije u Indiji, to je zaista jedna globa i to je dugo trajalo. Aleksandar jeste za vas izaziva poseban senzibilitet, ali kratko je to bilo, stvarno je kratko. Ove Mongolite, v suštnosti. Ovo je trajalo. Da. Mongolima je dosta to interesantno, oni su postavili jedan kulturološki obrazac. Uopšte, ovo kad mi učimo istoriju uvijek učiš pristrasno. Pa u Evropi učiš da su to Mongoli, da su varvari, da ovo, da ono i tako, nije to uopšte tako. Evo recimo sad ovo kako se obnovili ove državnosti, ove kultove, ima u Krakovu, na vrhu katedrale pušta se neki zvuk. Ja pitam šta je ovaj zvuk, predstavlja sekundu, to traje. To je, kaže, kad su Mongoli uzeli Krakov. Kad je ovaj video sa gore da dolaze Mongoli, on je njega ubio strelom sa tolike distance. Znači, oni su imali tako oružje, bacače plamena. Oni su razvaljivali evropske pukove kao malu decu. To je poseban način ratovanja. To su 4 armije koje idu po stepama, koje opkoljavaju i pale ove gradove, koji bombarduju. Nije to bilo nikakva rulja. Ali druga stvar što se za Mongole ne zna, i uopšte za njihove nastavljače, recimo Tamerlana i ovi, Tamerlan uhopćio je Bajazita i tako. Oni garantuju trgovanje. Vi ste imaju zapisi Đenovljani i tako dalje. Od Krakova čim se do Šijana ide 3 mjeseca roba, nema pljačke. Kan garantuje pravo trgovanja. Ne nosi se gotovo zlato, nego se nose obveznice koje se naplaćuju i tako da vas sad ne gnjavi. Ona je ponudio jednu versku toleranciju. Recimo imate, ja sam sad čitao, mislim ovo je jedan opušten razgovor, pa možda ja i grešim istoričar, ali ima da Kinezi organizuju raspravu, ta velika tvorevina sada, šta je njena religija. Mongoli nemaju klasičnu religiju, oni obožavaju prirodu, planine, šume, reke i tako dalje. Kinezi isto tako. Oni su van velikih religija, hinduizma, hrišćanstva i tako dalje. I sad organizuje se rasprava da ta aglomeracija, da vidi šta je religija, da se to uspostavi. I poziva oni iz celog sveta.
te čuvene Kaluđere teologe i tako dalje, i Papa Rimski šalje dvojicu Franjevaca, to je meni bilo interesantno. A sad je to papska država, 12. vijek, to nema ništa, to ima grad Rim i razrušeno. Nije to već 16. vijek kad je Rim vaspostavio se. Ali ta vrsta uverenosti da si ti centar svijeta. I oni kan raspravi da vidi šta bi bilo najbolje da se napravi neka sinergija religije. Franjevci kažu, može ako prizna papu. Da čovjek koji vlada od Krakova do Pacifika, cijeli poznati svijetom, se malog tog delića Evrope, on je pred Bečom, Višegrad, tu je Batu Khan prešao Dunav, tu je sve došlo do Trogira, sve je to tu, sam važan svijet. Ne kaže da prizna papu. Kakvog papu? Hoće da kaže da taj eurocentrizam je, prosto je to, sada i Amerikanci imaju isto taj kult da oni sve, pa vode 10 ratova, pa ni oni ništa nisu zauzeli. Ni Afganistan, ni Vijetnam, kao što neće ni Rusi. Znači, stvari budu drugačije jednostavno, ali posle velike krvi i velike žrtava. U tom smislu, ali meni je to sa papom bilo, ali to je papa. Profesore, ajde z Indije da ga zaokruži, ovaj razgovor. Spomnах menili na početak od Indija. Gledajte, имаше некоја анализа дека во овие 10 најголеми компании, тамо преку 50% на раководни позиции се индици, индуси, гледате, начело на Велика Британија. И според некои анализи Индија веќе економски ја престигнува Кина, и мене ми е многу пофасцинантна Индија во споредба со Кина. Не само во дел на бројност, на население, економија, туку гледате, најголем дел од милиардери во светот се индијци. Начинот на кој тие функционират, шах во образование. Фасцинантен еден најголеми математичари генерално. Јесте, nije наивно, да. Можеме ли Индија како модел да изанализираме или да заокружиме? И на крај за Русија, нели да завршиме, што би се случило? Pa, meni je teško sad mene pitate tako globalne teme, ja imam neko iskustvo iz knjiga, imam iskustvo iz života, pa sam bio po toj Indiji. To je zaista jedna misteriozna stvar za mene, kako to sve skupa funkcioniše, ali ta nacija koja je stvorila tako veliku religiju, to ne mislim na budizam. Budizam je jedna varijanta, oni su hindu, religija je komplikovana. Znači, to je jedna filozofija, kao što su stari Grci, veliki narodi, jer su stvorili filozofiju. I stvorili su religiju. Sličan je hinduizam na neki način grčkoj religiji. Imaš Bog za sve i svašta. Cijela ontologija i tako da je matematika, to apstraktno znanje. On može apstraktno da misli. Kinez je primjenjeno znanje. Da, to nema on. Jer ljudi kažu šta je Lao Tse, šta je on nema veliki filozofa, nema veliki matematičara. Zato su Jevreji s pravom nose izabrani narod, jer oni su to smislili, bez obzira šta ja znam. Glavni ti filozofi se Jevreji. Pa jesu Jevreji, glavni fizičari, mislim, Jevreji su zaista, nije to bez veze, tek tako. Mi Srbi o sebi mislimo da smo veliki narod, i jesmo, mislim, ali ne imamo baš toliko, ali imamo 2-3 Teslu i sad se svi otimaju od njega. Ali to je tipičan primjer mali naroda, ja znam ovi mali naroda i sad Hrvati i Srbi se otimaju kod Tesla, Tesla je univerzalan. Ali prosto, ili Poljaci, kaže, i sad u Poljskoj, pošto Nikola Kopernik. Da. I kad god se kaže Nikola Kopernik, ali to je Poljak. Da. Ali kad se kaže Isaac Newton, nema potrebe da se kaže da je to Englez, to se podrazumeva. Ili kad kaže se Leibniz, ne kaže, Nemac je iz nekog. To je naš balkanski sindrom da mali narodi se otimaju velike ljude. A ti veliki ljudi su nadrasli taj narod i postali su univerzalna svetska baština. To je apropo, evo recimo Makedonci, ovi vaši, idem ja u Verčane, imam muzej Mihajla Pupina. Da. I sad mene žena ubeđuje, da je to. Ja kažem, čovjek ima knjigu, ja čitao knjigu od Paša Donaučenjaka o Idvoru, zna se gde je rođen, zna se kako se izjasnio, on jeste Cincarin, ali nije Makedonac, ali u veri vašeg, da je Aleksandar Makedonski Pupin, ja kažem, ljudi, pa nije on ni bio tu nikad, on sam mislim, ima sve, nije to bilo, Aleksandar je malo misteriozan, ovo je bilo juče. Ne, ona ima, pa Verčan ima muzej. Da, ima. Pa kako? Hajde mi reći, kad je on bio Verčan? Ako se ograničimo te 25.000 km kvadratni, toga sve je tamo nastanато. Meni je bilo beskrajno simpatično. Ajde da ono dole, gde u Albaniji, gde žive ovi Cincari.
A i oni su možda i došli odatle, a možda su prespavali njegovi preci u Vevčanima kad su išli gore prema. Da, vjerojatno. Ne, meni je to beskrajno simpatično. Dobro, profesore, gledajte, imamo Maršalov plan. Da. Kaže, del napari dođe do Jugoslavija, Da. del napari dođe do Da. Evropa. Germancите go koristat Maršalov plan i pravat automobil, a nije Maršalov plan 50 pati zastava, kragove se pravi. A nije to Maršalov plan, pa to je 60 Dobro, godina. da, i nikako. To znači da i da vi dat pari, ako ne mislim na Srbije. Nismo mi dobili od Maršalov plana, Ne mnogo mi smo kasnije dobili kad smo zaratovali ne sa mislim na Stanijevom. Srbe i na Makedonce, kažem, i da vam da neko novac, ako ne znate da ga iskoristite, džabe vam Pa da. džabe, da. Gledajte, Germanci su to iskoristili i onda poslali Pa dobro, opet. nijesu nacije, pa nisu oni džabe takva nacija, oni su, prvo, kad vi dajete pare nekome ko zna da radi i ko hoće da radi, vaša investicija može biti uspješna. Ako dajete pare nekome ko ne zna da radi i ko usput neće da radi, onda tu spasa nema. Ajde, evo da zaokružimo razgovor. U Rusiji dok ima carizmot, imaju Rusi carizam, Da, i carizam. vekovima to traje. Da. Kinezi su imali ovaj mandarinski sistem, sad je to komunistički neki Jeste, sistem. to vidite. Otprilike. Nemci su imali tu neku diktaturu, oni uvek naginju prema nekakvoj diktaturi koja je u stvari eksplodirala u vremena Adolfa Hitlera. I u stvari, tije modeli koji su vekovi se karakteristični, tije ni se i сега na scena. Kako će završi ova Rusija? Za Rusija samo ne kažete me, kako će Rusija završiti nakon Putina? Pa ona će uvijek biti autoritarna država, došao Putin. Nije Putin stvorio Rusiju, Rusija je stvorila Putina. To je prvo. Prosto je to, oni traže, ja sam skoro rekao predavanje sa temom, ovako, edukacija, zove se Do komunizma i natrag. I sada, mi smo stigli, mi i Rusi smo htjeli komunizam, drugi nisu ih htjeli, to je uvedeno njima. I onda su Rusi dali priručnik kako da ideš do komunizma i mi smo do 45. išli tako. Onda su se posvađali Tito i Staljin, pa je dao Tito svoje uputstvo i ovi njegovi, kako se ide za samoupravnog socijalizma. Išmo i došli smo dokle smo došli. Završilo uputstvo. Sad je problem vraćanja. Rusi će normalno vratiti se u carizam. To je prirodni poredak koji tamo može. Zapadna Evropa se vrati u zagrljaj, što kažu, Srednje Evrope, u jedan model građanskog društva i tako dalje, Poljaci, Česi i tako dalje. Mi, Srbi, ovi se ovdje pregrupisavaju ko je zašto, a mi, Srbi, mi se ne znamo da bi se vratili. Imamo mit u prošlost, mi bi se najrađe sad vratili u cara Dušana, ali to je predaleko. Ne može da stigne. I šta smo se mi vratili? Pa mi smo se vratili da imamo kneza Miloša, imamo sad Vučića, on je prosto kopirao kneza Miloša. Pa dobro, da imate pobrzi prugi, možete do cara Dušana. Pa ne, on jeste to, jer on je prosto vladao autoritarno i njegova reč je bila zakon i imaju tu priče. Ma, kaže, sad je skoro Marić citirao, kaže, kad mi pomene zakon, ja se vatam ili za revolver ili za nešto drugo. Ali Vučić jedino nije možda čitao da je on ipak proteriva više puta. Jer Srbi su, znaju biti divni podanici, ali često i pukne i film. Tak, profesor, mi biše zadovoljstvo. Hvala. Hvala mnogo. Hvala, vi mene ispitujete, bre. Ona poligrafu. Možemo sad da popijemo na tako da. Da, važi. Ajde.